Dobrodošli u Mobilni Shopov video pregled modela Samsung Galaxy Core. Ovo je model pod oznakom i8262 i ovo je dual SIM verzija Core modela. Sadržina paketa izgleda ovako, tu je naravno telefon s baterijom, uputstva za upotrebu, punjač, slušalice i USB kablovi. Ovaj model je dual SIM verzija, kao što smo rekli, to dual standby model. Funkcioniše sa micro SIM karticama i na tržištu se pojavio u junu 2013. godine. Izrada ovog modela neodoljivo podsjeća na uređaje više klase, odnosno na Samsungov S4 koji je vodeći model, odnosno model visoke klase kompanije Samsung. Telefon je izrađen od plastike, ali možemo reći da je reč o jednom sasvim kompaktnom uređaju koji lepo leži u ruci. Zadnja površina, odnosno zadnja maska ovog modela, kao što kažemo, je sjajna plastika. Tu je možda jedna pogodna podloga za otiske, odnosno zamašćivanje bi se možda malo lakše primetilo. Sa prednje strane ovog modela smeštene su dva tastera osetljivi na dodir, jedan fizički taster, pomoćna kamera, to je VGA kamera, senzori za regulisanje, odnosno detekciju osvetljenosti okruženja, taster za paljenje i gašenje uređaja, glavna kamera od 5 megapiksela sa LED blicem, mikrofon. Sa lijeve strane modela smešten je samo taster za paljenje i za pojačavanje zvuka. Sa donje strane ovog modela nalazi se ulaz za punjač, USB kablove, s gornje strane ulaz za 3,5 mm džek i naravno odmah primećujemo nedostatak fizičkog tastera za aktivaciju kamere. Sam meni, odnosno operativni sistem ovog modela je Android 4.1 Jelly Bean. U samom modelu se mogu naći mnoge aplikacije koje će korisniku ovog modela pružiti jedno sasvim korisničko zadovoljstvo. Kvalitet zvuka ovog modela je na zavidnom nivou, kao što možete da čujete. Zvuk je čist i kvalitetan, ali je pomalo slab, barem po nekoj našoj proceni. Kamera, kao što smo rekli, u pitanju je kamera od 5 megapiksela. Autofokus posjeduje sa raznim opcijama i slike koje ovaj model pravi su solidne. Naravno, kao što smo rekli, funkcioniše sa Android Jelly Bean operativnim sistemom koji pruža već poznate aplikacije. One su naravno promenljive od telefona do telefona, ali neke osnovne poput Chrome, pretraživača Googleovih aplikacija, integrisane YouTube podrške za društvene mreže. Sam pretraživač funkcioniše zadovoljavajuće, učitava sasvim solidno, brzo, zoomiranje je opet zadovoljavajuće, moglo bi i bolje, ali naravno opet u ovoj klasi uređaja, u klasi nekog dual SIM modela i sa zavisnosti aplikacija, ili može da bude brže i sporije. Ovaj model je opremljen sa dual core procesorom, to je procesor od 1.2 GHz.
učitavanje je aplikacija, igrica je sasvim dobro uz pomoć 1 GB RAM memorije, a ovaj model je opremljen i sa 8 GB interne memorije kao i mogućnošću proširivanja memorije sa microSD karticom do 64 GB. Baterija s kojom je ovaj model opremljen je litijum-ionska baterija od 1800 mAh. Recimo da je solidno, mada za telefon sa dual SIM, odnosno sa 2 kartice, bi možda mogla da bude i malo jača baterija. Ovaj model, kao i mnoge druge, možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.